Ebyona bigambirwa izoba rya nyuma y'ebazyo aha mukoro gw'okusibira kidikoni wa Rwabutara Kidikoni na Reverend Canon William Twinamatsiko ohumwire emirimo ye y'obuheereza kandi omukoro gukorirwa aha kanisa ya Rwabutara Church of Uganda omuri Tendero Kagango Division omuri municipality ya Sheema. Reverend Canon Twinamatsiko ahira obujulizi nk'oku Mukama Ruhanga yamwihira aha businzi akamuyindura Canon. Abakurisitaayo b'obusaba dikoni bwa Rwabutara bamusibwire omu kitinisa bari kumuheereza ebihembo. Okugenda nawe kitukumire kirimo kugenda 45% ziriya zaba kubera agende ntuza unga tuje kugenda obwira buzeki wishire. Omuganda makuru nkaga abakurisitaayo omuburiisa bwa Rukondo Church of Uganda bahingwize gurro omuriisa w'abe emotoka rero buri muburuzi we n'omuburiisa bamugurira ekiruka nk'omuringo gumwe gw'okutunguura okubuzya enjiri kandi ebyo byona babigambiriza oba ryanyuma bazya aha kanisa ya Rukondo. Kureba omuriisa witaine amaguru yaine entambura abaheereza bitu b'omusabu parishes nabo biine akukubatambuza mwenuka ebumuriisa obu bukumelitambura ijiniyo kanisa yongerya hansi. Timu ya province negira ngu mutashanisibwa nabo businjo obu mwene tusubura abakurisitaayo okugira ngu batashanisibwa n'abensi okwereka bagume binemu oburungi bw'ogwo wabesere okurwa omwirima okutaho omushana gweye oguri kutangaza.